Reka tubasuhuze bakunzi ba channel yacu Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bitandukanye birimo amakuru. Aka kanya tubafitiye amakuru y'imikino. Turaza kwibanda ku mugabane w'Uburayi, cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Turaza kuvuga ku mikino ya Premier League, ni irushanwa ribera mu gihugu cy'Ubwongereza. Turavuga ku mipira iteganyijwe kuwa gatandatu, shampiyona yaho. Ejo amakipe amwe n'amwe azahura, andi azahura n'iyinga. Ku munsi w'ejo mu masaha ya kare, umukino uzabumburira iyindi ku munsi w'ejo ni umukino uzahuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Wolves. Kuko musanzwe mumenyereye aha ni Kagigi Marcel ni uyoboye ikiganiro, ariko ndi kumwe n'umutumirwa, umusesenguzi wa Premier League, akaba n'umufana wa Chelsea. Yakwivuga abakurikiye radio yacu bakaza kumenya uwo tuganira uwo ari we. Murakoze. Amazina nitwa Mpore Aimable, nk'uko babivuze mfana Chelsea, kandi abadukurikiranye hari ikiganiro twanakoze tuvuga ku byo dutekereza ku matimu yacu cyangwa amakipe yacu azakora ino sezo. Aha rero nayo mazina ni Mpore Aimable, nkaba ndi umufana wa Chelsea. Urakoze umutumirwa wacu Mpore Aimable. Reka duhere ku mukino iteganyijwe ku munsi w'ejo. Umukino uzabumburira iyindi. Hari umukino uzahuza ikipe ya Arsenal na Wolves, bakunze kwita ngo abafana benshi aho dutuye bakunze kwita Arsenal ngo ni Zakayo. Ndetse twagiye tubona n'amafoto yayo ku mbuga nkoranyambaga yuriye hejuru y'igiti ngo Zakayo yuriye igiti, bafasha inzovu bayashushanya yicaye ku ishami riri hejuru y'igiti. Nanone Arsenal yagarutse ku mwanya wa mbere by'agateganyo. Ni by'agateganyo kuko shampiyona iracafite igihe kirekire. Duhere ku mukino uzaba ejo ku munsi w'ejo, Arsenal n'ikipe ya Wolves. Arsenal urayiha amahirwe angana iki? Wolves urayiha amahirwe angana iki? Tubwire uko ubibona. Sawa, murakoze. Nk'uko babivuze, ejo saa 12 zuzuye hariho match ya Arsenal na Wolves. Nje nk'umufana wa Chelsea udafana Arsenal, ibihe byose usanga abafana dukora analysis bitewe n'ibyifuzo dufite kenshi. Oya, kora nk'umusesenguzi. Ndakora nk'umusesenguzi. Uzavuga nk'umufana igihe tuzaba turi kumwe n'abatumirwa n'andi makipe. Ariko ahangaha uravuga nk'umusesenguzi, ntago uvuga nk'umufana. Gusa rimwe na rimwe umusesenguzi mwinjiramo ako ntikabura nyine, ariko uragerageza uvuge nk'umusesenguzi. Sawa. Match ya Arsenal na Wolves ni match ugoye cyane, kuko ubwibireba Wolves match yagiye ikina no sezo, yagiye ikina n'amakipe akomeye, ariko iragora cyane. Urebye match ifungura Premier League, Wolves yahuye na Man U game itsinda 1-0. Ariko muribuka ko ya game habaye ikosa VAR yanze ya penalty ya Onana, bituma uwo murifa bagira amacaje bamushiraho kubera ko yasifuye baro nabi. Kandi murabona ko umutoza wa Wolves yaramaze kwirukana Julian Lopetegui avuga ko batamuguriye abakinyi, ariko Wolves irabagora cyane, kandi urumva nibwo yari gitangira sezo. Ubonye Wolves yakubise Man City no sezo, yayitsinze 2-1 abibuka baro. Ejo bundi yakubise Tottenham kandi yayirushije baro. Uko niko Wolves ari ikipe igoye cyane ku matima akomeye cyane no sezo ugiye ubikurikirana. Rero kuba Arsenal iri kuri table biratuma nayo irwana cyane, kubera ko yagize amahirwe Man City na Liverpool ziranganya ibigiye kuri table. Ariko kandi nje numva ko ari match igoye cyane. Numva ko Arsenal inatsinze yatsinda bigoye cyane, cyangwa no match kabamo draw. Si ubufana, ariko kandi ndumva ko ariko bimeze. Urebye analysis yuko Wolves ikina, urebye no kuntu itsinda amakipe akomeye nayagora, ndumva ariyo analysis yanjye. Urakoze cyane bwana Aimable. Ariko nge Arsenal ndayiha amahirwe kubera imorale yo kuba yicaye kuri table, yicaye ku ntebe iyoboye urutonde rw'agateganyo, dore kuko byayipusa ikagira morale. Mwabonye muri Champions League ibitego yagiye itsinda, kariya kantu karafasha.
gusa nayo iracyafite imbogamizi z'uriya umukinnyi ukinira hagati uriya munyagana Thomas Partey kuba injari ye akifite imvune ataragarukamo hagati. Nanone ugasanga Arsenal yaza kugira iyo mbogamizi, ariko nje numva amahirwe menshi na Arsenal bitewe na morale ifite, bitewe n'umwanya yicayemo, bitewe n'ukuntu imaze imikino ingahe yitwara neza. Nje mbona itsinda Brentford igitego kimwe, match itari yoroshe. Ikindi kandi ngiri kuri Arsenal nuko Arsenal ikunze gusa niyoroherwa n'amakipe akiri mato agifite izina rito, mbese atarakomera cyane. Ayo makipe Arsenal ikunze kugira amahirwe cyane yo kuyatsinda. Arsenal igogwa n'aya matimu makuru dufashe ko twakwita ko ari Big Six. Naho amakipe asa nk'ari hasi ukuntu ataragira izina, Arsenal hari ukuntu biyorohera. Nubwo Wolves nayo igira akantu ko kugora amatimu akomeye. Mwabonye ukuntu yatsinze Man City, itsinda Tottenham, kandi Tottenham mwibuke ko ariyo yari yabanje igitego, iraza yishura mu minota ya 90 igitego ibona n'icy'intsinzi, kandi ngira ngo yari yasuye sinzi yari kwa Tottenham. Ariko uko biri kose Wolves nuko yaje kwitwara neza, kandi Wolves igira akantu ko kugora amatimu akomeye. Nubwo waruhere umukino ubanza wa shampiyona yakinye na Man U yitsinda igitego nabyo bigoye. Tuje ku mukino uzahuza, turagenda tuvuga match zisa n'izitegerejwe n'abantu benshi. Umukino uzahuza ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Newcastle. Newcastle nayo imeze neza, ifite morale, ifite amafaranga. Man U nayo irakomeye. Twibutse kuko Man U iri isa n'ifite urusobe rw'ibibazo, ariko Man U ni timu nkuru, ni timu ifite ibirwi, ni timu ifite ibikombe byinshi hariya mu Bwongereza, ni timu ikomeye cyane. Nubwo iri muri meforme, ariko Man U irakomeye. Newcastle nayo imeze neza, cyaguzemo abakinnyi, ifite umwana uri mu kubikora neza, uriya bita Zakaria Isaka, mumbabarire, murambabarira cyane. Uriya mwana ngira ngo ni Umusuwise, ni Umunyaswede ukinira ikipe ya Newcastle, ngira ngo bamuguze ino season. Ari mu kubikora neza, ari no mu bantu bamaze gutsindira Newcastle ibitego byinshi. Nanone Man U imeze neza nayo. Mwibuke ko iheruka gutsinda ikipe ya Everton ibitego 3-0, harimo igitego cyavugishije benshi, igitego cya Garnacho, nubwo yatsinzwe muri Champions League. Uwo nawo uzaba ari umukino utoroshe. Niki wavugaho bwana Aimable? Sawa, murakoze. Umupira wa Newcastle na Man U ni umupira ugoye cyane, kandi koko Man U abantu ntibari kwireba neza cyane, kubera ko ikintu umupira igatsinda itakinye neza. Ariko murabona ko Man U imaze kwigira imbere, igenda itsinda agatego kamwe ku busa, ariko ubona ko yigira imbere. Ubu nyine ndagira ngo iri ku mwanya wa gatandatu. Uko niko Man U iri gukina. Ariko kandi Newcastle yabanje gusubira inyuma bitewe n'amayinjari yagize. Alexander Isak yari yarwaye, igira abandi bana nabo babanje kurwara. Ariko kandi murabona ibyo yakoreye Chelsea, kandi Chelsea twari twibwira ko yazutse. Yamaze kunganya na Man City 4-4, turavuga ati Chelsea yakamejeje, yabikoze. Tunaza twiteze ko Newcastle tuhura nayo Isaka atarimo, kuko bari bavuze ko ashobora kudakina iyo match. Uretse na Isaka gusa yari ifite n'andi ma-injuries menshi. Bruno Guimaraes yari yabanje kugwara, bakamukinisha asa n'utameze neza, n'utaragarura fitness neza. Ariko Newcastle mwabonye ibyo yakoze, ifite ubu nyine umwana ngo ni Mire uri mu gukina umupira pe utangaje, kandi ari umwana muto cyane. Mwaramubonye kuri Chelsea niwe wakoze assist ya mbere ya Isaka. Kuri abarebye match ya Champions League banganya na Paris Saint-Germain, yacenze defense yose ayishira hasi, apasa Almiron nibwo yashose baro Isaka gatsinda. Uriya mwana Mire ni umuhanga cyane, kandi udakangwa n'ikipe ikomeye, usa n'umuntu ukina afite experience. Rero match nje ya Newcastle ndumva mpeza Newcastle win cyangwa draw. Niko na predicting ino match. Urakoze cyane. Tugarutse kuri uriya mwana, ubona afite
adafite umubiri cyane ukuntu, ariko uriya mwana nanjye naramwemeye, ni umutekinisiye cyane. Ni umuhanga. Bakagira n'uriya mukinnyi Karim Wilson nawe izamu araribona, muri iyi minsi araryumva. Ariko Man U nayo iracafite ibibazo by'abakinnyi bakiri mu mvune, barimo ba Casemiro bakina hagati. Urabona nubwo uriya mwana Maino yagarutse kandi abikora, ariko urabona nyine akibuze ka kantu ka experience. Kuba yarangiza iminota 90 usanga imyuka isa n'imushirana, igihaha nanone kikanga. Sofiane Amrabat umunyamaroke ukina hagati nawe ubona atarafatisha, batarahuza neza na Stoke McTominay umukino, ubona nyine hatarahuza. Ariko cyane nyine imbogamizi ikaba defense Luke Shaw yaragarutse, ariko ntaragarura fitness neza. Nani Wan-Bissaka nabwo niho bakiva mu mvune. Ariko Man U tugendeye kuri morale yo kuba baratsinze Everton, Man U nje ndayiha amahirwe kuba yatsinze, kandi nje niko mbibona. Analize yanje Man U nanje nayiha amahirwe kuba yatsinda, cyangwe basi bya igori ikaba yananganya. Utarakomeza uvuze kuri morale Man U yagize itsinda Everton, ariko njye ndumva ko Man U ubu nyine game izakina ejo izakina nta morale ifite. Kubera ko Champions League bayiha agaciro cyane kurusha Premier League, cyane ku itimu nka Man U ifite amateka, ifite Champions League 3. Rero ndumva ko Man U ya morale yo kuwa gatandatu batsinze Everton atari yo morale bagifite bazagarukana, ahubwo bazagarukana intege nke z'uko banganyije na Galatasaray, bakaba amahirwe ya Champions League asa n'ayashize. Uvuze nk'umufana kandi uvuze ibyo wifuza. Ntabwo mvuze nk'umufana, ahubwo mvuze nk'umanaliste, ukwereka ko morale yo kuwa gatandatu ya Everton birahuye cyane. Champions League na Premier League birahuye cyane, kuko Champions League ikuafekita no mu ntuza no muri Premier League. Ni ibintu tugenda tubona cyane, ubona ko itimu ihungabaniriya bigatuma inakina nabi izindi sezo. Wabonye Arsenal nimba uyibuka, nimba atari sezo ishize igihe ivamo muri Europa League, byarayihungabanyije cyane Sporting Lisbon yikuramo, bituma no muri Premier, kandi yari maze umwanya itsinda, bituma no muri Premier isubira inyuma. Nico gihe cyage Man City yayitambukiye. Rero ni ibintu bigaragara ko Man U ni timu ikomeye idasuzugura Champions League, wenda uvuge ngo ubwo bayikuyemo ntiyari inayibaza, ahubwo yaje yumva ko ifite amahirwe yo gutwara Champions League. Rero nkumva ko nje no match yego nubwo Man U yayitsinda, ariko nje numva ko izazana intege nke cyane no kwigaya, bitewe nuko bananiwe gutsinda Galatasaray cyane, nuko banabanje gutsinda ibitego 3-1 baje kubyishura. Rero ndumva ko Man izazana disappointment muri game ya League nubwo ari muri Premier League. Urakoze cyane bwana Aimable. Tubibutse ko iyi ari radio na televiziyo Umubanji. Mwakora subscribe, mwalikinga, mwakora comment, mwakora na share, kugira ngo mukomeze munogegwe n'ibiganiro bica kuri channel yacu Umubanji TV and Radio. Dukomeze mu makuru avugwa, dukomeze ku mukino uzahuza ikipe ya Brighton na Chelsea. Chelsea kwa kundi abaswahili bazavuga ngo inasuwasuwa, yatsinze none yanganyije, ati Pochettino yagarutse, ikipe yafatishije, zagenze gute? Ariko mwagiye kubona ukuntu ikipe ya Newcastle yaraje yigaraguza hagati. Ubona bifira hehe? Noneho ugiye kuvuga nk'umufana, twageze ku ikipe ufana. Ikipe ya Chelsea yaraguze nubwo yagiye igira imvune, ariko benshi baragarutse. Caicedo yaragarutse, atangiye kubikora neza. Ku mukino wa Man City yagiye yigaragaza. Birafira hehe ko Chelsea ifite abakinyi? Ikibazo kiri hehe? Umutoza na nubu ntarumva ikipe. Sawa, murakoze. Ndibuka ko ubushize dukora ikiganiro naje mpa Chelsea amahirwe yo kuja muri Champions League, ariko kandi bya Chelsea yaratudisappointinze cyane twe nk'abafana, kubera ko twashoyemo amafaranga menshi. Umuherwe yakoze ibishoboka byose ashiramo amafaranga, aheza Pochettino amafaranga kugira ngo agure abakinyi, kandi koko abakinyi wenda Pochettino yifuzaga yarabaguze. Babonye ko bamuhaye miliyoni 115 kugura Caicedo, yaramuguze. Lavia nawe yari competition aramugura, ariko kandi ikibazo nono sinzi uko nakubwira, kuko Chelsea ugiye ureba
ku matimu makuru ino sezo yagiye yigaragaza cyane kuko nta timu ya top 6 irayitsinda ino season. Twanganyije na Liverpool match ya mbere 1-1, tunganya na Arsenal, ariko Arsenal kandi ubona ko bigoye cyane, tunganya na Man City kandi ubona ko Man City still twayigoye, dutsinda Tottenham. Rero Chelsea ikakwereka ko ari team ifite capacity, ifite n'ubushobozi bwo kubikora, kubera ko igenda yigaragaza ku matima akomeye, ariko kandi simenye ikibazo. Rero Chelsea kubera ko yari itangiye itsinda, nari nahihaye amahirwe gutsinda Newcastle, ariko Newcastle kandi disappointing. Kandi urebye Brighton tugiye guhura nayo, Brighton nimba ntibuka neza iri mu mipira 5 inarenga tutarayitsinda muri Premier League, uretse gusa ko twayikwemeje ubundi muri Carabao Cup igitego 1-0. Ariko kandi ugiye ureba ukurikiye amateka ya Premier League sezishize yaradutsinze ndagira ngo homanda we. Brighton niko igora Chelsea. Rero nkumva ko match ya Brighton na Chelsea still kandi nkuyemo ubufana Chelsea izatsindwa cyangwa izanganya. Rero nje niko numva kuri iyo match ya Chelsea na Brighton. Urakoze cyane, ariko ngira ngo wa mugani Brighton ikunze kugora Chelsea kuva ngira ngo kubwa Graham Potter akiri muri Brighton yagiye imutsinda ndetse ikamutsinda home and away. Ikipe dusoza, ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Man City urazibona utaragira ku cyumweru hariho still match ya Man City kandi ni derby, ni nkayo match y'umunsi, ni match ikomeye. Amahirwe urayaha iyihe team? City of course ni team murabona ko bikora cyane, ko bafite n'umutoza. Buriya City nge numva ko nta n'ikirusha andi makipe cyane, uretse kugira umutoza w'umuhanga nka Guardiola numva ko ari umutoza watunganya buri kipe yose yahura nayo. Rero nkumva ko disappointment yuko banganyije na Liverpool, kandi ureba ko bari barushe Liverpool umupira. Liverpool yakinye game defensive iza kubona igitego hafi mu minota ya 80 hano datsinze. Nkumva ko rero City nubwo Tottenham imeze neza, City zatsinda match kubera ko itagomba kuruzinga kugira ngo Arsenal isige cyane n'izindi kipe. Ese buriya ibyo uvuze urabyemera ushingiye kuki ko Pepe Guardiola yaza agatoza ikipe yose kandi ikabikora? Nje mbona Pepe Guardiola ni umutoza uko ugendera ku mafaranga, akavuga ati uriya mukinyi ndamwifuza bakamuha, uriya ndamwifuza akamuzana. Nje umutoza nemera buriya nuko abantu batabyumva kimwe. Uriya mudaga utoza Liverpool Jurgen Klopp iwe ntagendera uravunika, Klopp akakwihanganira akakubika. Klopp ni wa muntu ugendera kuri fitness 100%. Klopp niyo waba uri Mohamed Salah, niwe mukinyi ufite ibitego byinshi muri Liverpool, niwe nkawe mustare cyane. Klopp arakureka nta risk umukinyi, ariko Klopp ugendeye kuri season ishize ngira ngo yagize niwe mutoza wagize injari nyinshi, ariko yarafundikanyije ureki season yo hirya agera kure aburi igikombe, ngira ngo ku kinyuranyo cy'inota rimwe. Mwagiye mubona ukuntu yatwaye ibikombe za Champions League ku bakinnyi agiye yapfundikanye. Je mbona Klopp arenza abandi batoza. None hari amakipe menshi bazanamo Guardiola akibura. Guardiola ni wa muntu uvuga ngo ndifuza kanaka bakazana bagashiraho, ndifuza kanaka bakazana bagashiraho. Ariko Klopp bamugurira umukinyi kimwe na zamani. Klopp bamugurira umukinyi wa priorite ya gatatu, niko navuga, uwa mbere wa kabiri wa gatatu, bene ngo yati akira, bitewe n'abari abanyamerika bafite ari amatimu. Ubona kenshi ukunda amatransfer agenda yitonze. Ubu nyine niho Liverpool isigaye ikora transfer, igakora deal nko guhumza no guhumura. Ariko mbere ureba nka Mani iririmba umukinyi amakipe yose akaza akabatwara bitewe n'ibyo ngibyo. Rero Klopp njewe buriya rero Klopp ndamwemera cyane. Ni umukinyi, ni umutoza w'umwihanganyi upfundikanya ikipe yose uko imeze kandi kagenda ikabikora. Naho Guardiola utamuhaye amafaranga ngo agure, ndakurahiye Guardiola no kumanuka yamanuka irepfo mu bishanga kandi bana kugarukira hafi. Ibyo vuze byo turabisubiramo. Dutangire kuri Barca. Guardiola aza kuri Barca
avaho akuraho Rijkaard. Guardiola timu yasanzeho niyo yaforumye. Guardiola ntibigeze bamuha mukinnyi, yakoresheje ba Messi bari bakiri bato, kandi urabona ko muri era ya Rijkaard Messi nta nubwo yari na start, azamura Messi amugira uno mukinnyi ari bari abakinnyi bose ba Xavi ba Iniesta bakinye umupira ku gihe cyane aho ndahemera byaramuhiye. Oya reka garuka kuri Man City. Oya nje nshaka kukwereka amateka ya Guardiola. Guardiola muri Barca akiniyo game atwaramo ibikombe byinshi cyane bya La Liga, atwara n'ibikombe bibiri bya Champions League. Aje muri Bayern ko yavuye muri Barca anijanye, aje muri Bayern ikintu cyamunaniye ni Champions League, ariko kandi Bayern nta n'umukinnyi yigeze agura. Abakinnyi yaguze wenda ngo uvuge ngo Guardiola ni umuntu ugenda ngo agura abakinnyi. Ico nico yakoze. Rero muri Man City impamvu yaguze nuko Guardiola yazanye system yo gukinisha abakinnyi biwe aforume. Kubera ko yasanze Man City maze gusubira inyuma. Kubera ko muribuka kwigihe cha Roberto Mancini Man City yari imeze neza, ari team ikomeye, ariko igatwara igikombe ikabaho na ndovu. Rero aze atangira guforuma itimu akora abakinnyi biwe bashasha. Ariko kandi no muri transfer ziwe urabona ko nta umukinnyi muri transfer yo waguze amafaranga menshi ni Grealish, kandi Grealish nubwo yamuguze amafaranga menshi ntiyabimukoreye nk'amafaranga yamuguze. Ni umuntu uzi gusporting umukinnyi. Alvarez yamuguze miliyoni zitarenze 10, kandi urabona ko ari kubikora neza. Ba De Bruyne yabazanye ava muri Wolfsburg ari umukinnyi muto cyane, aba itimu zitagura za Chelsea nizo zamwirukaniye, za Madrid zinanirwa kumusportinga, kandi arizo timu zari zifite amafaranga ubwo ngubwo. Araza mugura amafaranga atari menshi aramuforuma. Rero Guardiola cyangwa umukomperinze na Klopp ndamwemera n'umuhanga pe cyane ko abadage bagira abatoza b'abahanga, ariko kandi bamaze sezo zingaye bakina. Ahubwo mugarure uyu mutoza wa Bayern mugarure Tuchel we yarambabaje cyane, ariko ugomba kubyemera. Rero sezo zingaye bakinanye nshaka kwereka, kandi urabona ko nubwo still nubwo Klopp ataguza abakinnyi benshi, hari abakinnyi bagiye bamuharagura. Ba Darwin Nunez yabaguze miliyoni 80 kuzamura. Ba Salah na ba Firmino Salah yamuguze make, kandi Salah yagiye yafropinze muri Chelsea, ariko kandi amukura muri Roma yaratangiye utanavugwa atari n'umustar. Nibyo nkwereka rero na Guardiola yazanye ba De Bruyne ari abahanga ariko batari ku rwego. Akura Alvarez muri River Plate. Imagine River Plate biriya byaramuhiriye, ndakwemerera muri Barca byaramuhiriye, ariko hamaze kugera muri Man City za Champions League ariko asa abakenyi gusa bakaba bo kunyerera. Ariko yarabikoze atazana aragenda azana Haaland buri umwe wese. Buriya Haaland azizamu ndamwemera, nubwo ndafana Man City, ariko Haaland ni umwataka uzizamu. Rero nicyo ngicyo yatagetinze. Man City yarakubitwaga ituraho idafite umwataka, arakireba aragenda azana umwataka wo kumufasha. Guardiola ni wa muntu muri season ushobora kwicara akagura abakinnyi nabo batatu baba star. Ni wa mukinnyi utamara season zinga hataguze kandi aspendinze amafaranga. Ibyo byo kugura yaraje muri Man City akubitwa za Spurs zimukubita bitanu bengahe. Kugura season yarangiyeje ari mu matimi yo ngiyo yakane yari ku mwanya wa gatatu, ariko nanone araza nyine aragura amafaranga ni ari kubikora muri Man City. Man City si umutoza cyane nk'ifaranga. Reka kugura ko yaraguze, kuko na season ya mbere aho wa gatatu Chelsea giye twari igikombe yari yaguze n'ubundi abakinnyi. Agura abakinnyi ba De Bruyne bari bahari, ba Sané bahari, ariko still abo wa gatatu kubera ko Premier yabanje kumuchallenginga nkuko yari akeneye playing time, ariko noneho arabikora. Rero uziko ibu nyine Man City mu matimu ubu nyine bari kurwanya Premier League ni Man City. Kubera ko Man City nitwara igikombe cya kane kikurikiranya cya Premier League, azaba yisha amateka ya Premier League yo kumva ko iriga iri competitive. Azaba abaye kimwe na za Bundesliga, Bayern itwara kimwe na za Bayern na za Paris Saint-Germain, za Paris Saint-Germain, za Juventus. Niko bemeze. Ico nico Guardiola yaje gukora, yaje kwica Premier League ngo itagaciro, kubera ko ba Klopp yari abafite, ariko mu myaka 6 bamaranye muri Premier League Klopp afitemo igikombe kimwe cya Premier League, afitemo yego Champions League imwe. Ariko kandi ubona ko na Guardiola uretse gusa kugira umugisha mubi cyangwa n'uwo muvumo, murabizi ko babanje kuvuga ngo abanyafrika baramuvumye kubera ko ari umuresiste.
ariko uretse n'ico wabonaga ko umupira yakinaga wari umupira mwiza muri Champions League. Urebye Real igihe twari igikombe cyo bundi 2022 na rimwe na kabiri imukuramo muri semifinal. Urabona ko Madrid yari ibintu nyine yapfundikanyije gusa. Chelsea imutsinda kuri finale ya Ligue. Urabona ko nayo ari ibintu byo gufatikanya, ariko Guardiola yakweretse ko iwe azi football. Niyo mpamvu Guardiola niyo yoja muri Luton, iwe icyo yakora ni uguforuma akazana abakinyi biwego, ariko akabakoresha icyo bashaka kandi no wagira inama abayobozi ba Everton rero kubera ari amanota bakase kumugura. Guardiola numva ko ari umutoza w'umuhanga cyane. Klopp yego ni umuhanga, uretse na Klopp gusa tubona abatoza benshi b'abahanga, ariko kandi Guardiola numva ko arenze abandi batoza bose ubuhanga. Urebye na football akina hagati mu kibuga gusa. Ibyo ni wewe nyine nk'umufana. Oya pana nge nk'umufana, ahubwo n'abandi banaliste baturenze ubajije uretse twe na Google uyibaza ubu nyine Guardiola niwe mutoza uri kuzabaza Fabrizio Romano yabidufasha. Fabrizio Romano nawe reka dusoze n'umuntu nkatwe, ariko kandi still nawe agomba kubianaliza ko Guardiola ni umutoza urenze cyane. Urakoze bwana Aimable Mpore, umusesenguzi ujanye n'iby'imikino cyane cyane muri Premier League mu Bwongereza. Reka tubashimire bakunzi ba radio yacu na televiziyo, tubibutsa gukora subscribe, gukora share, comment, ku liking. Ibiganiro byacu nakagaruka, mugira umunsi mwiza.